Ljepota naše zemlje i tradicionalno dobri međuljudski odnosi ostavili su najsnažniji utisak na ambasadora Narodne republike Kine u Podgorici, Zhi Zhaolina. Mislim da Crna Gora ima veliki potencijal u razvoj turizma s obzirom na svoj specifičnim geografskim položajem i prirodnim uslovima. A pored toga imate i dovoljno, ja mislim da, raznih prirodnih bogatstva, recimo kao što je rudnik, boksit, uglje, vodena energija i uslovi za razvoj zimskog turizma. Naš narod ambasador smatra specifičnim po gostoprimstvu. Crnogorci su vrlo komunikativni i društveni i vole se sprijateljiti s ljudima i čim dođeš kod nekog u gost, domaćin vam nudi sve što ima. Ako parče mesa ima, onda će s vama podijeliti, sigurno. Tako da to mi se sviđa. Iako je na službenu dužnost stupio krajem 2010. put u Crnu Goru doveo ga je mnogo ranije, u vrijeme kada je našu zemlju pogodio snažan zemljotres 1979. Zhaolin je skoro mjesec dana živio u Budvi gdje je volontirao. Za mene Crna Gora nije nepoznata. I čak sam imao i cimera, kad sam studirao u Beogradu, iz Nikšića. Eto, od kad sam ovdje, mi smo se opet našli, posle više od 30 godina. Tako da, ugodno se osjećam ovdje. Uprkos razlikama po veličini teritorije i brojnosti stanovništva, Zhaolin je ukazao na sličnosti dvije zemlje. U tome što, bez obzira na veliki broj raznih nacionalnosti, a živimo u jednoj velikoj slozi, veoma smo tolerantni prema drugim kulturama, drugim religijama. Da. Recimo, kod vas i više religija postoji, a kod nas isti slučaj, ali to ne smeta ljudima da žive zajedno. Ambasador Zhaolin imao je vremena i da dobro upozna crnogorsku kuhinju. Naša tradicionalna jela, kaže, odgovaraju njegovom ukusu. Imate vrlo kvalitetnu jagnjetinu, da. One riblje restorane su za mene veoma isto veoma interesantni, da. Recimo još za mene to je interesantno kako se zove ono kukuruzno brašno miješano sa mlijekom i kaj mislim da kažem tako. Da. To isto mene, ja to volim. Ambasador najmnogoljudnije zemlje na svijetu poznavalac je i Njegoša, koji je postavio temelje crnogorske kulture, istorije i umjetnosti. Njegove, mislim, ove pjesme Gorskog vijenca već je prevedene i na kineskom. Crnogorci daju veliku pažnju za čuvanje svoje kulture. Da. Recimo, vi imate vrlo interesantno kolo, pa onda narodne pjesme i tako dalje, što je vrlo interesantno za strance, naročito za mene iz dalekog istoka. U ambijentu prijateljskih odnosa dvije zemlje održava se intenzivna saradnja na mnogim poljima, a naročito u oblasti ekonomije. U toku su pregovori o izgradnji autoputa. Nadam se da će uskoro i potpisati ugovor. O elektrani Pljevlja blok 2 se prijavilo, mislim, 5 njih iz Kine, odnosno 5 kompanija iz Kine. Ovih dana trebalo da se objavi rang lista. Nadam se da će
naše bar neke biti na toj rang listi. Saradnja je naravno intenzivna i u drugim oblastima, tako je u Crnogorskom narodnom pozorištu bio kineski ansambl osoba sa invaliditetom. Moram da priznam da je to bio fenomenalan događaj. Da. Kulturna razmena je vrlo važna oblast, mislim, za razvoj odnosa između dve zemlje naše. Potpisan je već sporazum o kulturnoj saradnji, svake 3-4 godine potpisujemo program o izvođenju konkretnih projekata kulturne saradnje. Ovo kineski ansambl hendikepiranih ima svetski klas, već dugo, već, kako da kažu, pravi svoj turnej po raznim zemljama. Istovremeno, ovaj ansambl je dobio od Ujedinjenih nacija naziv miroljubivog umjetnika UNESCO-a. Kroz napore tih umjetnika očigledno je koliko se u Kini posvećuje pažnja razvoju te djelatnosti, kaže Žaolin. Ta ljubav prema životu inspiriše ih da nastave svoju borbu i da kroz umjetnost kojoj su posvećeni dostignu ono što se čini nedostižnim.